Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚜, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.
Hallelujah. Hallelujah. Tua. Yang iba futang. Layer management. The layer of management. Hallelujah. Tua. Hallelujah. Ya. Tara pasamo lo fafunga anga ya fiapi. Ile ke papoponga tatu por kalame malava yaso sipa ne baso. Orbi inga lava fo ile tua. Ile na lofa mano nanga de le. Glory, hallelujah. Jesus. Te ina me to soifua me se matu wola. Le ne la o to maua. Kapena na fa popo tatu por kalame. Ele nana o si mai lunga de tatu wala ata ya. Suia to fo ile tatu. Pa so le fiafi. Ai le matolia de tatu por kalame na fa lolo ora o to le. Sungale fengainga ya protokta fo nei to ina ya natnu be fena te ina tatu se talo mnenga mfalo ya tatu te talo yo vaile tuolo matu tama ya matu toe ta ua le pa ia marisi esa lau fio nei tu la fiafi ya ina ua mawai atu le malama sa matu ye sa fenga ye lo nu mo tangata ya me se lo e kalesia ia i fe au manga luenga o le malama o tuana ia le nei o matou savania le poliuli ma le pongisao le nei polo matou tu ia no matou tu fa fo ia tu ai leo le vi inga i lau fio o ai le se poto le se vave le se tangata na te mawhai o na le liua ina ia le malama i le poliuli anga ia tu fo le poliuli ia matou e anga ia tu i le au wana o lau fio o au ngā luenga mamana ia o me ia o lo fa manatu mai a te matou o lo soifua oi lo matou tu e leila se mea o ia te matou te vatu le tau i ai lo a lofa ma lo wanga le lei i o matou tangata pa ua leo wana o le leo o lo i tonu o matou ngutu se tu lo ia mawhai e o na matou wha leo atu se fa fetai o se fa manu se vi inga i la fio i le fiafine ona lo lo fatu no ma lo wanga le ia matua vi ia o nei mas uma le ia mato tua fa fetai ona nei ava no ma tango fio mato to fe lo ia ma le uso le ia nei fiafi ia mato sa uni foi mato te fola ia mamori mauina la upu i le fiafine nei tama ia o se ngaluenga lava e whaia fua pe au noa malau fio le ala leo matou te talo ai mo matou atu whaatasi ia i o numa ne fiafi tama matou te manaulia lau fisosoani anganga pa ia fio maia oe ia e te whetalai le fiafi nei tau lava ina ia whaunga mai o matou leo whaangai o i foi o matou lau whaiva no matou atu nga whetalai lava oe anganga pa ia mori o lau upu i ai o whinangalo maloto o lo nu mautangata ai mai selau e kale sia pa ia i le fiafi le nei tama ai matou tele amataina ai matou tele i whai o se ngā ruenga i le nei fiafi lo matou atu e mo lavo no matou talo mavala au ia i lau whaunga ne whaunga lea e ngausi ai mo uma le whaunga lea e solo ai leo whealu i solo e pei o se leo na tangi o leo lo whalavelave matou te tonu ma whaatua e sola le anganga whalavelave lea i le fiafi i le whaunga lea le whaunga lea na tia ai i matou uma i le fiafi ne ai ali pea lau o fio nei whaasoa ma mea uma ia amataina e lau o fio whaiwina e lau o fio amaea i o matou wha pea i wholawa o i matou o au auna e lea ngā ai e matua fo ia tu mea uma i lau fio nei e fiafi ina ia vi ia ma vi ia ai o lau fio e whaava ia i lau suafa pa ia le suafa maualunga le suafa sili ese e lau tele lo roto o le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vali i le suafa leo o matou ali i whaola o Iesu ke ua matou te talo mavala au atu ai le nei e fiafi amen ma glory hallelujah praise your holy name glory hallelujah ya le tua Samoa le nei fiafi mo le tunanga whaftai ho i tama mo le taita ino i tātou talusanga tātou kalami ya
le soafa malo ma soafa prepare le tatou li paole i su Kristo patalo fatu le tatou por kalame ia le nea fiafi ave leo fai masui o una nei pai na matu patasi atu nea fiafi patalo fatu le pa io Samoa o fai ona fa fonga mai se ia pa ia la fai ngalwenga le tua so se patu pai taulanga fai ona mafuta mai o sina le atunu ba io ko ainga mai se fa na wita ia so fa na isu patalo fatu le tatou por kalame i le nea fiafi ia maro fra manuia maro le sa malo foi le pa fonga mai Samoa le nea fiafi ia na o sila bunu ngata to pen na o ia le tatou tu sina ia le luka na sombre ono ona i fai upuna matou te fia tartara noa ma matou fasoa i le fiafi nei amen o le afole ko inga management le tau moli atu le fiafi nei a tonu foi sia nga to fa fanu i lau tangata po le po ko siaki akwai oe po le leilo management po le leilo fufuina po fufuanga o se mea po le leilo vainga o se ngaruenga haleluya o avea oe ma se kangaka le lei le vainga o mea por kausi mea mea umana la vea mea mo le manager o lo kango e kausi pe look after le mea le boss po se ngaruenga tu mai ate oe te tami fai ia le fefela nei mato te fia pasoa tu foi po le me ka o le pen manager wa foi o winga ma foi ngo ka o le pen manager ia nana wo ia lo tusi ato no na ia lo tusi ia mane forta to so fa ta sira fia file nei sila toi foi ma mato foi toi ia po la foi se fa so so ani me langa pa ia mo tato ia fa manga maiore na fionga pa ia le tua mo tato por kanami ia tato tusi la wo ia tasi tato tusi ia na fai upu ia fi fai tau wina atu na mataria re tato por kanami ia le tua mana fai tau umape mana fai tau ato o lua ka ko velo foi la ia bolu ka ko fa so e lo fai upu mai ia ua fetala ia tu fo ia yo so o le tasi tangata maua sa ia o le pule na moria o ia te ia o ia fa mau na mea wana wala watu ia te ia ua fai atu ia o le ale nei mea ua o whalongo ai ia te oe tala mai ia le tala i mea na e pule ai awa o te le fai una e to fai au na e pule o fai foi lea o le au na i lona loto se ase mea o te whaia awa o le a whaate e ina au e lo o ligi i le whaiwa au na i pule o te le mawhai o na eli o te maa i whatoanga ua o i loa le mea o te whaia ina ia tali ai au i o latou a inga pe atu e se ina au i le whaiwa au na i pule ona ami lea o ia o tangata taitasi uma e na iai mea alona li ua whai atu i le tasi pe fia mea alo li i ua ia te oe ona whai mai e lea o ia o paita o sua o se lau ua whai atu ia te ia i nā tango ia i lau tusi ia vave nofo i lalo matusi e 5 ona whai atu lea o ia i le tasi pe fia mea o ia te oe ua whai mai o ia o kori o saito e se lau ona whai atu lea o ia te ia i nā tango ia i lau tusi matusi e valu se fu ea ele tu ua mi vi atu le au nga mi o le tonu au wana tongo fiti poto au wa sili le poto tangata o le olanga nei i lo la tupulanga i lo tangata o le malama o te whai atu fo i ate o tou o le mamone o le ami o le tonu ia o tou whai ai uo ma o tou ina ia la tou talia mai o tou le whale e whavavau pe atu e se ina o tou o le whamaoni le mea i titi e whamaoni foi o ia i mea tele o le ami o le tonu i le mea i titi e ami o le tonu foi o ia i mea i tele a whai foi tou te le whamaoni i le mamone o le ami o le tonu
O ai se na te tu atu ia te o tau le o moni e tau. A fai Foi o tau le whamaoni mea tangata ese. O ai se na te tu atu ia te o tau a o tau lava mea. Le mawhai se au auna i le li tolua. Au wahe ino o ia i le tasi. Ai alo whaatu i le tasi. A leo lea, e whapipi atu ia i le tasi. Ai whale au ngā i le tasi. Tau te le mawhai ona o ona i le atua. A toa mama mone. Amen. Ia le li. Wow. Hallelujah. Glory. Tasi mai le tua le whaitau ina rana fionga. Na whawhaka masa mua tau ese mako translation o Ia, ngā le lea martusi numera le ia tia. Ia. Ai, o le winga e tasi. Ia. Amene, ne ta auto mea tato upune whaitau ina. Ia le tua. E sere mātou o whio ar tato tusi na whispiria fua le tato te tai ne fiafi. Patu lai se pisili whaapea i la fiafi nei, wā mai lau tausi mea, wā mai lau tausinga, wā mai lau wāinga o se ngaruenga, po o se tofinga o tuatu ia e toi. O tu watu pe wa avatu, e le tamā whaale nganga, ia polo tamā foi. Wā mai lau tausinga, wā mai lau sāwalinga po la fōlaunga, i se tausinga wa watu ia te o te tauna tausi po se tofi, po se tūlanga. Aleluia. E sere mana ia re tātou tusi. Ia, tala tule wanoa le whaasoa fo i o nei au na nei. Ma tātou tātou mua e fo i, ia, ma tule wanoa maurunga le sunga te tai. Ia, ia le tua whaasoa le fiafi. Ia, Glory, tai mo le manoa. Le tai o tātou peno nei po sa bo. Ia, o le tu tau whaelo nei, nei whata otu. Ia, ma tātou fo i ia o ba. Lasi fo i le whaafonga, ma le. Ai moa fo i tātou atunu. Ia fe fo ia ona le tua i le whatafaitaulanga, ma le whatafaitaulanga. Ia o matu tue fifia o mai nei po. Tātou tiro iai wai o le olanga le neuro tātou sui fuai i le olanga whaletino. E ti pen lava lo kako managing o mea. Ia. E le whapeora e mai mea e le tua mo kako. Ufa mai o nga kako le te kia inga le ia le talana le tua ia Tauma Eva, take care of all things. Subdue. Look after, you know. Ia e makua e vava ia whalei mea. Ia le nganga foi la nge fiafi. Le fa pe o fa utala bad manager. Ai ole o pe o se longo tangi le tako auku. Inga ia umari ngei pokalame. Wa vega ko ma good manager. Not bad manager. Bad manager. Yo, pe o se longo tangi ni po me la so le sa o le pokalame. I was a bad manager. Ya le la fa I pokalame ya wa ve. Ya ngata tau simea le. Tu ta ko mo flava tau simea le. Tu pe va va I tu langa le ni fa to ai ngai me ka u o fa pe nga ya I. O fa longo ma wo. Ya. Le tangata e ona mea, whamai o le mau oa u whalongo ua kalangoa hai ka ngaka ma la whama, ma le au whainga luenga a koa I le mere o tupu. I tangata lea, ia lea langa ami e loa, sau kongo ofisa, whaiapi ei te maa loa, o whalongo le mere oa e whaia. Ua makua I e le kea as a boss. O e alu apa solo a ko o e pe ia o au mea. Lan mena wa kupu. Fa makala mai au api no mai. Ya sua ku. Le mi me kuskusia. Nga mo me o fake documentary ala ia. O fake pictures a me e so boleri le no mal la wale. Le boss. Si o. Ya so e mo me. O fe ai kala fu le fa mau mau mo la longi me. Ma lio ngaka ia ai o se you know ka ku Samoa ta tu talo ole e happen ya I le ka ku fu o langa ngi ai ia ka ku roa ala ga mai me le tu mo ka ku o fa tu tu ina ka ku e va tu vinga va ku au na mapule o e ngalu ai tino nei ngaluenga te ngalu ai o ngala fa ku ku ina oi ia a vera el pokalami voi le afi o ka bad men ta vol me I wa nga vo la ngi po wa me e ka ko ke le tu mau e ring me ka ko it's not house
o me ia ka ko ke ola ai ma whaonga aina ma tātou sapi ai nei ia o mea lava alo tātou tu ia ia whanu loto ngei mka upuma ngei parapori ngei fiafi wala iunga mako kako kalkalangoa ai Samoa ono o le tā ua tele o le whaiva o le tangata tausi mea tā ua tele lange ao ngi nga greedy kaka ni mea wa mfalo loto wa vai o po makai le band ka o le Backstreet Boys sorry Allah langi kupe ngai kama pese ngai kama makinga inga ma siva lungo stage e tal me alo ngai kupe kama sao ngai mena tinga me ia wa faima me o ri siki se voi lea documentary ave le call inga ia se fe ia ngai so ko nga kulanga na nga voi le kalkalongo ai awala nga ia kaimi e ke alo a coffee lea as a manager e ia kaimi ki o ai ma se vai as a manager yo nga e la ngonga rola ia ka kumka fa pe so le ma ia sim ka pule inga ia awangi ka ko ko va ai foi le va pe o i wanga o se pule aba ka ro le pule o kanga ke va ia me al pulisidi so kanga ka le fika ia e fisidi ia pulisidi CEO e ke le o me ia nga la fo mai wa kuruma o malo so le o fa longo ka ki o fainga ka ngo mai ka ko fama mai la ko le ngofo ai ka la fo ia ke lo ingo ngai fo ia ro pe fa pe fa lo ki fa pe ku ia CEO ia lo ingo ai ke le ula piki e ke alu fai aku lunga me ne ia ka kongo sa mo o le tala e fa le nganga le tala mai me supu pe ona ele fa ta oto ni ka ku ki va ia lango ka ko o ia ka ku fai va fa le nganga fai va fa le tua fai va tono e ka le sia me ministry te tas no tato ngalo ia ka ku ki se e ko ala ni fiafi ma ka ko va ai ma ka ko kilo e ai fo isi ku langa le lei ia mai si foi ku langa e lele e fe mo ma wai inga ia ka ko sei mai ai se ata mata ngo fia mal ma ia ngai po ka ko ke o fa tasi ai e winga ile ngai lava fa tot ia o so pia ku ngai fai ku ngai no e fia ele tu ga so lui ele tu e se le mana io ti tiro tu il tato tu ku sape foldinga mai or kan nga be ma manager sale late a wai ke ba ke ofa wi fa pule mai ma ku wai ko fiore manager ala no fa mai mau me a pe ile winga nga pi fa ka ko sikai sale leile ngalui sa ka pu fa maungi mai ili ama ia nga sis anga nga fa kwal pule yo faka kwala pero kami vonga le o que le coupe fa so de le ai o longa kele coupe let me you want this ngone po va ku lo se coffee po avelo mo se levo vonga le mawolunga le stand fa mai maulo ai makaulia so se kai mia ka ko ke va ai se mea e ia ka ngakala mo mau ka ko ngalwa wa ro fa mai lo mane o ro wo fa no mo kala lo wo o mane kala ia wa sola sa o kala o ka mingi nga sa sia so le lugar de bidia lo wo va ai ku mo wo oi a wa sola pesa sa fa kala fo nga o ka mingi wo va be so wala ku kala ko la ku mare picture fa kala le fa kala le fa kala so kada ka makala lo management lo makala foi lo manager awai ia vai totonu foi ngar banga basta no tonu ko foi ngar banga ale leile manager o fia foi ngar la foi ngar banga mas fa longa ya ka mi ka kela akwai so leile ai se ka mi mo ni singa ka ke pasa ko mi si o ni manager ngora o fia kang ia la manga Wow, what manga ia ka ko kusi ia ngai fa so la ki ngai va ko de
I le kule la puka makau wa pere bash le ngo le puka makau le ya kora ngore maulunga koinga vi ele tu e mata o tu ia le pone tu u te fia alu a foi lele o le kala o le tala fa ta oto va vai o le fa makala Yesu lo au so le kala ne ngai uma e ngale tala i mere nga le foi pule o lewa amu ye au farsaio i le fa makalanga la Yesu o le fa ta oto le le fa makala Yesu i ngo so ia pe ia le mele le te fa so o i foi le i le wingo o le mere ta o le fa ta oto pe o se kala si i foi le o se kala foi le fa le lalo la o longa winga e fa le langi longa winga o longa winga la ki kilo i le mele o tupu i le owner malanga manager wa ki kilo i e ko fa ka ngakale i o le owner o langa manager ia male au investors e ko ruala au investors le ka ngakai lenga ma mau alo a turn mai lo ye sa lo fai a ko male me vale male me se ma fu mai sia ele pu ma ia le mention mai o le pule ka o fa maong sian me wo le pa pe ia le manager o tanga tale fa maong ia male tanga ta fo le kai pe on me nang sa ngo ko ia le o fo le mo lo le tulanga ia le pusa ave kama fa pe o le mika va pulo le tulanga fo le sa manager ia felo e mai lo mo kwa mo lunga e vai anga me e fai ni fo le me ale una le ka ngo fa mai mau a le unia nga me ale lo fai lo mo lo le una ia le la ia sa oi pasta nga mo o fa lo mo i kala li ia le no fa mai mau ia lula mai kusi di siki jo vai kapa ku ngale ele ngi kusi di siki ngale miss you mo ko ai o ti a por pisinisi le fa ko alu le fa ko alu ave kusi ngai investors ka kai e ko lu o venga ka ngoli liu ha ko e fia foi me le fa me tanga te se la wa le o suir ka ma kusi la le api e di me se la e lua investors aqui kilo e o le owner o le manager ia ma investors ia lua le ko o le kala ma kala o le tala fa ta oto a faila o le tala fa ta oto a o longa winga fa le lang o longa winga la o mai lo la ia ta to a mai ia ta to foi le au fa nga le tu ia o la sia o ngala o ye I le mes pe a fa pe o le nga le tu le ka ke nga lu o le fesili o ka ko fa ma o mai le nga le kai pe me le ko le tala le o Yesu le fa ma kala I o nga o so ia kai pe le tala foi le nga sa ni ko te mo ia Yesu e ma ko ile loa ni ko te mo ia se me fa pe me le to o le to fa nau foi le vai male anga ai lua upula ye ale to fa na o le vai male anga e ke leva ai e ke le ulu o e ke leva ai e ke le sao ile malo I fe ile longi e ke sao al malo le tu ile longi langa o le ke nga lu e fa pe ia le telo tatu ia le malama o le malo le tu o le malo le vai e mata tanga le o ya ka ko fa mai ai sungo ofisili ale au so aso ngi ia ngai ke mo nga nga mo o le aso ngi ke ko e fuka ia ile malo Israel ia la ofisili malo Israel e le ofisili le malo o le tu ai kali mai ia Yesu sa ole o le meanga ia wo ku le pule le tama ia ai fa kali o ko mai o ko mo le manga fa ile le o ko mo le mau ia wa makaku ia ma yuta uma ia se o itu inga le lang le winga la foi le pe le ka wala ku wi I le winga le mele ta o le tala fa ta oto langa le mai o le kala o le tala fa ta le o le fa makala Yesu le fa makala Yesu yo nga o so le kala le
o le tala whaatusa o le kala o longa winga whale langi longa winga. Mea foi lawa ia. O le kau wha malamalama ku Yesu, a le kari e la ufara sai o mai lalo i. Ai sea, ranga ele malamalama wha. Le winga o mea ia ta o tala whaafata oto. Ale wha mai Yesu ngā le mātai o e lusful. Ina ia o tau i loa mea lilo le malo le tu. E ka ua kele na. Kai pe whala kala le. Inga ia malamalama le au so. I le winga ma mea lilo le malo le tu. Le afifi mai kongo le kala le whamakala Yesu i. Ia le maanga i o le magimo i o le tala. Pe o whai akua ia o le owner. Ia o langa manager. Ia mga ikangaka ia au investors. Lenga sau le li ia ave ia. Lenga sau whasese nga ua maua ele owner nga mea. Ia pisa ulunga koe whaasoa koe lele pasta ma. Lau sunga lele ia wao. O le tala i o le tala whawhata atu. Ke lei o longa winga whalalangi le i moa. Mure e kare sia ke usa. Ko ele ke maka mai le via fini ia. Ia whai o le se manager. Ia pe o nga sa whaasoa aku ia. Le whai te au ia ma sunga lele ia wao. Hallelujah. Wa ai wha le wha maongi. Ko har mea ngā lenga maua i le manager le. Le wha maongi, koe wha kaukala i mea, ele ungianga mea. Lai ele, le ona. Ia, le ala fau kako ngā lue le malo le atu. O le ua kufa mai mea kau ke whaia. Ia, whai wha le mea le atu. Whai wha le mea le ua mai le atu kau keo. Kau keo lai invest mea. Whai wha le, langa ele un kako me. Ua whai a kako le wha maongi. Ia, e ngua le wha maongi ia le tau i leanga. Ia pesa ulea whaasoso aku vore le lau sunga le lia wa o ma. Hallelujah. Amen. Lo whasoa. Hallelujah. I esa tāu fwere upura na tāu ana nei o le whamau. Ia, whamau. Moni, whamau. O ngā pēra upu ngā umafuai ngā oso mua mele upura lo le pē. Ia. O ngā wale whamau. Ngā kongu. A ngā whamau. E kut. Ai le pe. O a pesta o a pesta. Por accent. Con pesta pesta. Steady kuku papua. Ia le tua. Hallelujah. O mana ia le tatu faso. Ta ua foi ia moa. Ia vi. Lo se fe au ta ua. Te le sana sau foi loto manganga foi o le au na nei. Ama to te le fo sa au inga moa. Ia le tua. Fa fanu mai ia. E te le tau whaatatali fo i sa moa se i mai se tofi. Te lo, no way a te oe. Hei le menga ke managing. You already have something that you are managing. Amen. E le vatua se tangata ia te oe na vatua le atua. Amen. E se taimi o te nofo maho whau whapea sole. O no way a un mea nofo. O no ia pastor mea nofo. Le fo ia aura le mea nofo. Amen. Yes, kami whakarekale ase ka ngaka vonga le se i yese ko finga o nga whai mele leila ia. Whakarekale vonga le se i amanga ia kunga yese ka ngaka o nga wha maongi la ia. Pare manga ia ka whangunga mai o le tala lea ia tia ua ia mana i onanga. Ko whangunga mai a kia. You already have something that you are managing. O ngā wa iau lima le mea e te tanu wa ai. O le mea na mai le tua. A ke loe le maria, takula si tala whaitaita. Ke le i o whaalaulavi o Janwai. Pela o whapaiponga, o maliu, si whonkanga, po si whawhiwhianga. I always au ke wa ai, ke lo me ai mai mau. Kei mea kau mawhukanga. Kelo, ngā klik leo mā warupula. That's a bad management for. Yes. O lo wasore mea ai. Ai le umanga e tau sama se tula. Mana tua, o langa mai e tangata la mā oi. Le lawe latu oi. Lawe kanga e kausi. Lawe kanga e whaongāne lei. Ai kelo kemi wao whiwhia o kia rawa nāpisi. O le mai mau karo. Ina sa mo ke le wha pia kau. Amen. Whatonu atu. O la wai experience langa mo. Taimi fo ia o kia roa i me wha pia pia mariu ma. E o wha pia soli.
sa ola la ia skinga ma ka me fang vai afa ia Ia. ai ke lo sa mo anga mau e kama ia o le ka ke vai ko le ka sponsor me ka Ia. i le se me ko ko Ia. i fa nga umma Ke le Ko alu ma fumba. e pare vai e ko fa pare fa e fa Ama king fang. ia ko ama ki fa Fa poku. pa puku e la le o maka menga le se le mai ma we me pese mango au di pinge o a se le ba le O meu bom. me wala le layer le managing me wala nga ra ko la wo lo ka nga manage ke fa ngo ai wa paso so le le mai ko nga na ko ka ko me so kwa le la ba ai le ai o lo wo manage mai la ai sia o nga nang fa de kong fa me mo mo ke de mai mau Ke ma mau. ko Na fo. Amen. hallelujah pero nga na kala sometimes you don't see what you're managing but it's right there ya joy to tono lo ai nga lo fana Se me ai. yo foi lo fana oh That's right. you know o lo kala fa de fa ma ko fa nga mo ko Food everywhere. wa mai mo me ai Ia. e kala si lo mo ku nga ma di usa o lo me foi ya u ye le le fa sa su lo mo ku Ia. e lo mo ku mo ma ngo fa ko ma mo ko ya su so me ai se e ke o ko man ku me sa su ko ma Ia na. aquilo é só olha aquela o lo me foi uma coisa me agora me mau se me Ia. o ngai que coi manga ku vai lá le kala nganga le management au Ia. Ia. manga ku alo la kulia Ia. 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 la kulia Ia. saya se manga ku fa pengar kai minga fa mai mau Ia. Ia. ele ia se manga ku fa pengar kai minga fa mai mau ai me Nga CEO i nea. Ia. aga ga bawa oh sorry ia la ku ja wala Ia. Ia. ku se nei la mai pe ya fa ga vo no pe se me sa sa ya fio fa ko sa o lo le ka mi ar kai minga fa yer me ele se va fa ka sa sa le manage ese ka o le ese foi ka o ho le ko mo me ko fa e foi lo ia tanga pero na tanga con foi le ngal venga americano sia ka o le upu le manager por le managing ese ka o se me it requires in everything le leilo management o le lei foi ngare o planning o fufonga so se me fai ya nga sa o le loku o le training o foi so se au le leia wenga le lei le manager le lei so se nga lu wenga le lei so se kapangia le lei it all comes to good management o ese ka o le upula mo tatu fa so al mane foi fa tai foi le sunga au por filia le tusi ese foi que fa so yesu ese ko nga ka man ke le fa mkala inga le ka mai nga mai e tatu li fa le fa mkala ngor kala de mo nga uso ai ka ye lo ia wari ia pensa ngole o nga le o la ko fi kupe they love them man. But sometimes if you do not know how to manage, you can't get more money. When you're bad management, sa already kala hunga ni kele ko no kam. Ia. Ya bato na no le so ya. Ese ma ia le mele ka ku ia. Me mo awang i wasting se me. Awa le kele o me mai le tua ia. Ma ko ia skali le si vai kan. Ma ko le kas fra inga. Ave mato si fe au ngala ave mako mo se ufanga le ala mau ke ai ku fa tu lo sa mo le fe ho i mai au serve ia mako au kaf o fa ku ile si fe au ti fe mo le fe ho i mai ngai ke ni ile ka ko ma o nga la i si ka i mako kalangi ma ka fe au ke lo i fe inga le o la yo mai maka uma me ngai left over inga mai le ko yao e kongia you pay that one your leftover food wow what a good manager you know pe maka mo fare inga lai loa ia ma o inga fo me ka ai loa e kere uma pe ke uma e ave fofo ai me nga ngo vai fa ko sa kai mai foi lá e skali ia o ni so nga su mai ile ipu le lo ko ya no ko mai usala ora yo mai makala lau e left over lo se me ai e mai lo take lo me ai nga ma ave le counter e kera ku yo pe le
for le ya po le ale pieces le koe le ki pay you pay that leftover pe por le o pe ave fare pe kia but you pay it because you already take it out from the counter ma ngai it's a good manager ia la ko ri ka kai ko e o ko songa su ai umba o il fale ngai manager le su le fa lo fo la kala kala o kuria bo le ko va ia mea lo u matai le fala la o ke le ma fai ko helu finga lo ngas fa ko lua o le me fo ko ai si o tara fa ba ko ko pe ila boss wa me boy actually he's a very smart man no right ele vengo ko alu ila lo ko ka apu ele vengo ko alu o tara ku sa pisena ai si ba le kala nga e me kupe ai me le mal ai kia nga ka fa le la wa la vetala foi le pasta o e sauno le e mangingo i o wala nga o mai e mafofo mo fa pe o le wa ko e poko ala nga sa vale mo la nga le o fe mai oia o la kulinge wala ma fa ia la kulinge oi ala mai ku si fa maungi le wa ka mai ku moni mo fa maoni ka se pe fo ma le me le wo so very smart se pe fo nga mala wa nga le mawo ko ko poko e poko enga o le ko foi ko elu fo ngo lu mo ma ko pure ai ma sa o ka ai wa ma o va ya pa ka la wa e di pu mo yo kala lo ko ka lo ngale la habla ya papa ko tu papa awa sambo o vai la kala vai fa lo fo le so luanga Yesu foi mai wa vi ele makai la kamalea o ngo le poko yo la kai nga ikia managing brainstorm man o le me wa ka kalea fa mai le wo lo inga uma u kamai nga la mako fangala piki la mo ke lenga la o li la o fo il makai e ke mako le fo sa mo le ka kalongo ye o la ku ala ma o ku ngula le onga mo le text e se makako nga e mfangu va ku ya moni o era o la manager a ro ya me le o ya faila o la tinu ula inge e o la tinu ya kia o le limas fulu wafe e la ku feni ave o nga le limas fulu wafe sa mu feni a o aula o ke pe ia feni la manager I pay him Baki o e halu feni e mai me ai fai aku e o le boss feni mura ai ka lafu a elder e limas fulu pule o e pe valus fulu pe ons fulu me ke pilia nga la limas fulu e mai all the rest put in your bucket you pay it by yourself pa ena ole ma ngai me le lo fa per ka kale a u fai ngai ala kamala le msi fi ke ala family mo mo pule wa vai na al fainga me ka kalmea la kulofa mai e fiera wa kala mai se la fa mai kusi la limas fulu wala ise me ai nga le posa de wa o le la wala ise me ai la ngole e konga fiki o fa mai e poto na konga fiki ko fa ya ku le si e fiera me nga o e fiera me ke o fa mai se la o mai ke rola kusi la lo valis fulu kusi la ai kusi la ya ai ko le la ko fa ai lo di siki le la ko fa sa o di siki fai foi ku langa le anga ai o ku langa le pot ko le foi sa mo pe sa mo lo ia le fa le anga ngo me ni kala ni le ala le ki yo fo ya sa ka yo ingo si ai wa ko le foi la ngo la o ka ia le fa nga lo mai o ya me mo plafond o tax collect o kanga ka si ala ia ingo si ai o ya isla e lo o la fo asia langa o le tax al ma ro se fu sing fa ka ya aku rumah kama ya pengi nunggal kala usai susengi ave malo ai bos yo susengi mbongo kanga kama le kio milo ngiama mauro ayo ka kama leo asa ka yo me ya kele me kama leo ngal me le la or kasila le filosofia fa manager ka kale le wa alfa la vela bole fa nga ha ka kale ai kia le fa sidi de me na oi le wa di boss ai la pingi la lo sei fa malie local boss CEO le o malie le isanga profike mau ia pay el merenga o yo le simea
ia whaamalia la ori ia. Inga ia le lei pere la ko sokanga. Ia ka lia i pe o ia. E pe o whetau noa eura. E whare anganga me ia. I le kako wa ai man kako wa ai whaari ka ngaka fo i lea too spiritual Christian. Sorry. Ai ki ari on makua. Ai ke lo le e Yesu mele i. De fikalo ma Yesu i. Ongo le ka hua ke lo le mele. Ia pa kako ki whai lalo ba. Fuko e raki whasu whamai. Wa vi vi ngai la le tai. Ma Yesu. Wa vi vi makai le ile yang kurang aja. Wa ko o mainga wa ko wala au kun ma si o. Ai wa ko seki ku se ko. Io. Wa umanga ko e fa polo fiki mai ko inga me ko me ia sa fa ape me fa le nga ma o wai ia deta rio i si o. Ma ia le fa mai ua vivi fa mai bo vivi tu le li o ona mi o le tonu a wa tonga fiti boto. Fa mai lo mal sa nuanga na Yesu fa o fa mai au wa sili le poto tangata o le lalorangi nei. I lo le tupulanga o le tangata o le malama. Lua la ka ia le la ko la ka mai il me fa ko ia la ke mi break mai le isa el ka pukalami. Fa le nganga me o ka ngaka o le lalorangi. E esa la ko fa o nga ka unga o principle e o lai lunga o funga ele. Ka ngaka ia o le lalorangi nga ka kisi le fia ka ngaka fo ia. Le eso la ko lo ke le o le tua ai lo hola fa lalorangi. E loa e vai le luma ngai o le kupe maua invest o insure e secure ai le future o le life samo a fa mai so ka ngaka le malama e se foi la ko ro you know le fa le langi na le vai ka ngaka le malama si we va ai la o ye me na le wa ka si le me kilo foi o ka ko kirisian e anga pongi fa kolu va yaso ka kalo va kolu va yaso ma isi me fa le anga fai I like broker le ima se kali mai o le ri e sa e le kali mai le mai le to e le me kasi ke le fa ma ongi ai wa va le no langi o la fa nga kasi nga ke le no langi la ko ki fa nga principle le tua fe au mai langa ka so so la ko ki whaonganga principle e tua ola i whaonga e kako ki sian o too much spiritual ai le ola i principle e tua ma le whai ki lalo i whawha mai Yesu ai le wha maongi mea e kasi e whai whea la o ngā waku se me kele pule ai ma mena si me kele ma ngai e o le mele o le onga le whawha mai ai o ta ngata o le larangi wha mai poko ko fiki wha mai tupulanga lea e o le oranga nei o lo lato tupulanga i ta ma o le ta ngata o le malamalama o te whai atu whai nei tō o le mamone o le ami o le tonu ia o tō whai ma o tō wo le mea nane le ko whapeka ko isi kaimi pe o whakulang na wauna i le amakanga mainga e whare angang e le whapi whai le o le wha wo inga i kako wo ai inga i whai nisi kulanga ai kako ke wha wo inga i au mai mea le lei wha maungianga lai o i kangakala le ami o le tonu ia whai ei se mea o ngā mole maa lo le atua ba ela e ma ye yo le ngi fa ko pe ang sa wo kula na wa ngi le fa kala ngala na wa na makanga e fa le nganga me ai fa nga le tua ia po Yesu fo tala fo i la ko fo i fa i ku Middle East malenga ngana tu sia inga ia ama i sia ka mo ka ko i lo ka ngi le si ku la langi ai apalaya principle le tu kasinga po fe ai ka ke ola ai pe o nga ruenga po fe le ha le fai principle le tu ka nga ola i ka ko manager e mako pe fa kula na una makanga e fa le nganga me aka ko le kilo le fa le nganga wa le ka pe si le hela o le fa le tino o fa nga le tua me ye le langi dingi wa ka singa me e le ngi me sa kangi me le langi o me le tu ai o fa nga se hinga ka ko le me le o ka ko ku le ye me yo me lo langi me le ye ya me sa kangi ya nga ko si ya me ko pa ya o mea umangi i la langi ngi mea nga whau i lea tua mo le pengi fiki o e maua mo lona malo mo le malo lea tua ara tu aku i ai ese le maa ngai o le mea lea ua raka ngaka ke le kong fiki e vai la oi kaka fo la langi me si kaka so le ke le mea linga poko la langi kaka ufa o le inga loa le study loa
le alo ko 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 le alo le alo sefere ko le se kala no o manga fa la inga o ngai vai ya la ia le wo le e se me ka o se manager inga le langa ngi le ola o le le o le langi wa maka onga ngale fie mengi o me ngai lai ka mo buaka e train ai ka ko ola fa manager ya ngole langi le ka ki nga lu ai ai principle le tu vai le pulenga ba ko na una la ka nga ka le fa ma amen fa ma ni le ya se ka ko e kai mi e fa ma on i vo ia ka ko lo ya e develop e aki nga i fa ka on ko ia ko le kula ko ia ko sulmingu ke ia ke o ko e on sulmingu ke va ve ko wa le ko la ko le manager ingol me fa dai la le wa le fa mai la tua fa o le la langi la uringa like e ka mai ma sao ma kele ka ma hinga la ia inga ia mau mai me inga ia a wa le ma lo le tua le o mai ka mo mai na le va pe mo mai lo ka ko mo fu le ma ka ko mai fa o nga me o ma lo ma ia ia la ki ra ka le bo le ngo mo ko top up le me bo misi a ko ia po kalami wa ngai lo inga wa ile me o sa si ma si ai ave family local CEO faklo le kusi la ala ya ale kusi of mai kusi fa it's pay ai le lo o le wa manga o le ri inga ia ko le la va ma CEO ia ko fa mai fula ia la fa ngalo ia ko tu papa ko tu CEO ya aku ada juga haleluya malo le fa so malo ia da ta o fie na wa fa ta auto sa e uma ka ko upu ia ele ke uma ka fa makala le lo roto fa ta auto foi lele pe ka ko va ai foi lele haleluya wa ile ulu tala le mai le mata upu ole au na le fa maoni ia ke le me le fa maoni le fa maoni le ona ko le fa maoni ngai investors o ia le o le middleman vai le me le wo fai taxi mai ia me ole le fa maoni mo le fa mai wo fa ka nga me ale ona e ka kilo la i le ala mo fai o le ata mo ta so uma i le tino le ni pe a fai le o e ki mai lunga esa manager ia vai le wa e ele me ka o le channel manager e tanga tai lunga ko o le manager ia po le owner se pisingisi po se me fa pena so e kaulo le mele tau na fai pe a fai le wo ki tu la fa pe o fa maoni le me tau fa maoni o le fu o le anga pa ia o le fosi ia le mele o fa maoni o lo winga le mo moli mai i ate o le ke mai mo ngi po ma le au ke siano ma le tino ke so ma ka ko uma le manga yo lu pu le o fa maoni ale ka kilo i le ka ko manager o le mele le tupu tangata o le mali e o se mea lo ke lo i ya le o mana fa so tu foi sunga ile fai fe au ia ma sunga le ia o ile mele o le o mawa o le o ile loto o le ona o le akuli e ro ia nga kala le fai le ala o ngai lo le akuli ele ona le ala le o ten mai lo lai lalo i investors ko ngai kanga kai e ko o i la ke lo ile mali e tele ole o se me le ke ka u lo u ye i man ku ala fa ia lu lai mai uma kusi mai uma i se siaki kusi me anga fa ma wai ko fiere o ko fiere ya wor pisi ai me mo ia la ga lo mawa le ala mai uma kusi di siki ya ko ga o le fa ko afai kusi di siki amen o le fa ko afai kusi di siki ile ke mi le so le mo ma ka o ki orga ya sa kusi le lima ka ko ma ko ai ma lavan mo fisio haleluya mal me ore
ia ke le tangata fa pe ka ke va i tangata a o ke e mai kulanga fa pe ngaluenga ave mapulu so le ese ala ko ia a ole ka va i pio anga million ia ala ka ki kilo ka le ele o ia o nga me ia se o ku sa le pi fa pongi sa mai le o na i ole le ka le me ole ka le tu ole ka Yesu ke vis pe a ka ko journey le ku fa le anga i ma ka ko le o ki swi ana ma le o fa tu ale mani e o le mele i le o ke ka ui lo ui ni le ke mina le o fa ku ya lo mai kusi ma mai uma me anga i ale ala fa mai ole ale me ole a o fa ole a kuli nge ya o ele amen na kuli nge ngai le ona le ala wo o i fo lo i longa ma fa po le ala nga me a fa a mangkole ka ko va i fa mai wo i fa mau wo i fa mau me a ro matai a ka ki kilo la i le la ro wo sa i le fa ko fa i siki i le e fia fo ia me le mo va ku ia a fa mai tanga tale e se lau paita e ngata mo se lau pai ko suau o le mani o le mele la vai mala o ke kilo ia o vai ele kangor kanga si lunga nga kangoa reduce la ele se lau o ila ka ke loa e lima se fulu la unga lima se fulu ngai o le nga o i kasi le fa ma o ngi ka le ala wa kango reduce mai la ia va ko li si ki ro ko mo unga so o ke da kala fa pe ale pe pelo o ke ko fia sa como ka a ki kilo le fa ma o ngi mala nga o i le fa le lima se fulu le unga ko fa me se ga ia lima se fulu i me ia pa ka ki kilo wale wa kango reduce mai la lo ia so wa price sa o io le amam sa o so o le nga avis ka ka le invest mo le e fia fa ia oi manager e se la me mo fa lalo kanga kusi no kope vai fa kope me tangata kanga kusi lalo ele mas fulu fia ko ingi aku mala ka ko mafa ole a fa sa o sua o ole ele mas fulu ku e mal limas fulu si le voy a ir le pure sa un mai que ni el GST ole mali nga re kala la maka ia ele ili finga i lunga tangata le kango lifi lunga ia la fa yo o me le nga ave investors a kango ti Chris o ira ka ko ilo la fa sa i mga isia nga ia va nga le nga ia se la u le ko fisi le ku le ska ka longa lu e fia foi ni me o va ku ia ai fa me ka e se la mai ia ka longa ku se va se fu longa vivo le lu se fu le nga se la u o le lu se fulu le nga kango ia fa popo ia o le lu se fulu nga ia a ka pikiro le me le o mo ka siang nga oi le me siang le fa maong ile e lima skama mo la e lima fa fa lu se fulu no o fiku se vo ko mo api ko fa le vo api ale pa ku si ia fi le ali lima se fulu fa ia ku se va sul lima mele fa popo o luas fulu le fa popo ma wele la fixe fo a ka wele la le wa ma wa pule ki no ana le ona so le sekia le ona oi pero kala mo ia pia ka usa o era manager ko ka seki me ale lo ale manager me fa ko akusi ko pero se me haga de un kilo pa kilo pa lior kala pe o le mele fa mai ele tala fa mai o tangata o le lalolangi ka poko ia o ila tangata a ka kilo la ka o ka mala o ka ke siang o le fa i me le dia o tangata o le mala ia le ma ko yoki aka ko amara nga ke le ai tangata ke siang o yoki ka fa pe ke le fie fa makala ko o ia
mea ngisi kanga whai i le mea fo sa ui ei, leo kei loa. Oi, o tātou o tangata o malamala. So le ale ua fue ka koe kamai. I le rako le wha maongi mea whapenga. Ke le i se whi au nea mai i mo kako. E au ngā fo i le hana kanga lea. E mea lenga whai le tangata rea, mo kako. Mo kako, le so. Whai o kening iau mea ia. Awa so ngā whai era, ke le whapenga. Ari mas. Vai kupe o si i alofa whai whani. Ai le umai bunga ni mi se kupe. Fo i nā lea. O i ngai ngofo le api. O le kangaka lau vai ei. Pe ua makua. Wa le wha mai ua mai anu le whakoanga, le whangua. Ele whainga rui. Ele koe mwhainkoe e o le aisi. Mo le fia le aisi. Makua raka. Ia ngā. Sio nga fesi pulo. Ale si mea wha mai e mai kangaka. Ia ma. Ma foi koe ma foi lai kangaka ala mea. Sorry, ia le. E pese vai ngā le ua makua i mea le kau i loa ea. Hallelujah. Hallelujah. Mau e maranga oi ia. Alo, le faso lo sunga. Ya, balo sa bore sa wa mai oi. Seki oi. Hallelujah. Se ka wa ba ngana na ta wa ni ele. Tama. Se ta wa fo ngale kusau ki kilo le tala. Ele positive side, ma negative side o kala. Vi ele tua. Kusala winga na kala fo ngale la wo lo le manager le na nga mesi sa fa. Kusala se fe au mota. Ye e lo bounce back mai lo wang sala sa. Ye e lo fa sia wala. Yo. Fo ngale awangi bai anga va pe sisi manager. E ngofo kwa yama uma kwa yama. Ele koe ka mo fai vunga le. Apo se iuianga se selenga. Apo minga koe fa makala i surkala ya so. Onga yer me ka ua. Pera ka i ka lo langa se sa ka me sa fa. Ia e lo le ne mele le por me sa koe fa. La me sa ya sa tuna. Yo be esero la ir kupenga o ia. Ai pore ai alunga la kala. Ai pore melanga bo ko kalia ele ilenga. Lenga la ko fo e fia. Me esela. Ia la ka me mo de bache pu. Sa pore me wo kushe ka ka. Bro faro. O yo esela me lo bache pu. Vai jangan. Ali los kakak. Kau sa orang report. You are real manager. Good manager. Like a good manager. O befia. Sorry, kau ko sorry ilo. Kau sa orang suhau. Kau sa o ngar sek. Ali lo le kau ko kope ko le pepe avi o le ona. Le la ku. Hallelujah. Sa pe nga sa boy le ka kilo ku ile ka. Fai mai o le aikia. Ia. A makaulia la o me o se le ka kaunga isi aikia. Ia. Kaunga lu sa o le plan i whakakia. E fai lo la aikia lo go wingo kau kong fikir mea. Ia. Wo kau fai se fai ngā funga le koe bounce back mai han. Apo se positive side ngā le kau moli a kufonga. Wai ke wa e pa u le negative side mai pa u ko ya ai kaunga ko fa maro silo tanga e ko bounce back mai le positive side ma ko fa ai fa le po le asisi mea e ko avea o manager ia awongi fa pe e lu silo lo manager mo nga lu se ko ala ia le ai nga ia la vo ngoya ki oi pa ia e loa ko fa maungi mai salamo ia lo ko salamo ia ele tu Ela le fai unga anga le kako kusinga le fai la kara Yesu i le lei ale lei lo mena tani me lei kiki. Le lei folo mena tani me kele. Ai kiki lo la kako kala le mena tani. Yeah. You can't become a boss. Yeah. If you can't manage what your boss has given you. Yeah. Ele mfainga ve oi mapule. Yeah. Pe a e lo manage me ale pule. ia Po mea na mai pule vai ate oi. O mena na vatu pule ia ate oi. Na topo ai oi. Pe mawhaina a vea oi masa pule sias. ameni Ele ke kofi foi ka ue manage.
O le manga le pule, e koe so e sisi pule. Amen. So e sisi kai ka. Ele ke la vaku ya ke oe le kofinga. Wenga vaku ya ke oe le kofinga. O nga lesa ili mai le pule ya ke oe. Tapia. O nga loke fia me i ese e whairi singan wena. Ai re mo whainga me ise. O nga lesa se va aia ngan wena. Le la waku lofa pe. O ya le la wala uki a pastor. I need pastor to manage it. If we can go through this, he will become an excellent leader. Ele ke po to man tuara tala na ofa matala inga i le tato pokalami fo e asima vai. Ele tala na ofa matala inga about 2 years ago or a year ago. Ele kawilea i le manager. O le kala nga fa makala se fi au mai mangongo. Loka iki kai mo loka iki o ke mangkwanga kala i ngalo. Ile i mo fakula au. Wa me sa yele kupu. Wa makuar kupu la laka nga maliu se kulo. Ai fa fika au le kupu. E le sanga fanga o kama. E ui yele ngo fo inga kupu. Ya fongo lo le kupu ia kau le le ngu ma. Na mai la ko fanga. Si sa ili ai po ai le kupu mo lumanga. Nga whailo la ia le kupu le aikia e su e ai po o fea o ka meki e ala na piki mai e wha maungi e wo koe la vea koe upu lea e langa o koe whamakala koe kala lea ia malonga poko poko a kore le nguu kangololo kupu kufa mai meo whaku la au mai maripote koko e ku mai kala kupu o e koko malo a wola lo la o ko fonga ko o ka ngaka e ke lela ngala o ka ngaka nga u yelo u ya a penganga ka ape ka me ki mer fakula na ka di o le su e le kupu fa maung le kupu fa maung ni me kiki le kupu fa maung ni mena chingo le fakula o va ko ela ka me kiki pero chant pe ya chant wo koe foi mai ngai la ia wo la so koe wo fit la filele ka su e ku Lori. ya o la so koe mai ia ka mai la mai tong o sa lele pera ka so lele le season o future na ka fa ora na fa ko fui abre la fa fo kon fa a tong so wo la mai va e le ona mai la wo o me ale aso e avere la la di on la au cho ya nga ora nga wo fonga ku fonga la aku lo cho ki lo cho le ki wo fone o ko le allo ngi la au ka me ya wo la au ka me fa ngo lo cho an cho wa lu pe la ku lo cho le ngo fol ai ngo fol pi ko ku wa ngo fo me pi ko ku ra ngar ku pu ki lo ku pu me sori wa ya ku ri wa lau si mai ni ko la au ni ma ko fio o mea maka me ko la e ai wa sau fo o makua la saili le kupu saili lo mar kupu ke ro ka ka me kiki fa mo wier kupu or ka me kiki anga ni ola langa la ka me kilo cha ai ke lo ka fa me so ke fo ni le kupu ri me lo la au ri ko ki ka le langi ri a piki chan o chan wa je le ma se me ngol para pana ko mai lo marcar kupu ka va ver por kala fa mai o le mafuanga o fifiria ka miki le fa makupu mo le lumanga su yelo ngo fo ngaku o ngo faku o manga o vaku ya ke oko ngo ko susun ia awangi ko yola ko no ku faku ya ke oko alesa ngola o ma ko faku angan kasya ka miki le yola faku ngo ka miki le cha nga ka mai ngo ko suia faku nga wa ko ya ki o vai la se kala the kala heard it 5 or 10 years ago sui fatu ngo fa makala fa fi au mai mengu ngo fa makala kala nga sto member mai mangongo fa makala kala ngala kala connect le i good management e kai me va ko se me ya ki oi e ke kango ka seems ele ola we kai me ke va e ko ke fio como fai elo it's not working fa malo sia ke oi on sa ipe ka mo fai pe inga ya
maua se wala koe whaola mai. That is a good manager. O lo ka ngai develop mai se mea sai le se mea ia se mea. Ngai lo le management ka ngai develop mai le sai ele mea le ma se mea mo mai ai. Ni tawa outcome i se profit ke mo mai ai. There's a good management. O lo ka ngai produce ia koe maua isi fua lau la au ia koe mau tisi ngalwenga ia kupura ngalwenga kupua elo ainga that's a good management but a bad management e ka ufa mai mau borrow things ai ka lafu mai mea whaunga mea iskangaka koe whaupopo kurunga e ringi anga mea penga sa ngode sunga ke ka a singa whaasoa ngā mo te kako porkala minge fefi o kula mga murmuri nei sunga i whaafengai nga ia viere li me se ta ua ngi mea ua mare a onga mo i tātou i kako koe whae ule i le upule o le whamaoni o le whamaoni e pe karangoa i le inkangaka skorua e le mwhaionga ia pe kako kilo fo i le kala anea o le meka o le master po o le matai i o i la atunu e le kele ngi master kele polonga ai kasi le master i e ala le polonga le master i e ko kele e au unga fo i ale polonga i lo le ale polonga ia le leo o lango master o longa ingoa le master o longa matai o le mea i longa fale o anga whakoanga e le venga na misi le va ai le au auna ai o le kulanga wha au aunga le o maka kilo ai i le manager lea before nga mai e lua kengi e ka alo i le mea pe o le nganga le mai e su le mea o le kulanga wha le lalolangi i le soonga whaahalu le kakau o manguia o le atua. Ia ma le whaahalu i manguia o le atua mo le malo le atua. Inga ia au aunga kako umaya o no le finangalo le atua. Ba ngai ia mai Yesu e le ai se polonga e mawhaionga ia au aunga ngi makai se korua langa o a whaia o sunga o nei o rok matai lea. E le sau fuole si fia polonga fia makai ia la sunga o ia feni. O le o rok makai lea. Oke ana moame uma e whaimelo matai whai. This is the only master I can serve. Wa pewa mi Yesu. Onga o ia o tātou ai. O kako master o Yesu pe yon whai kuila wari ia. Tau so. Yo ko ro ele venga ko onga mai lalo lau au langa mal mele o o ko ko fa ngo mele o fa sayo yo mele si upu ye ka fio solo i ka ko ka fa se solo yo ko lo o lenga ko lo ko inga yo ko lo onga management ye ba o ko langa au ka hua o ko mele malo le a me Yesu ava ila me ke va ekule mo mai lo langi fa wo ye au mai inga ya inga ia vi ia ele tamai mea ia ave per cara vale Yesu la bria fa so fi kale so au so mai oi o Yesu we mai mau so au ke for ngi kinga Maria me Yesu vai e fa mai mau e fa mai ave so fa ka mai e ku fa mai makiva me Yesu o me nga ko fai that's your job. Feed the poor people. Ai o le ngaruenga le fai le finge ngi o le whaaka haku ia o koumane na langi a koa mea tauru malo le tua. The expensive oil. O le whaatanta le o le kaku ngaruenga ia. La ngor sua au ka au ke le o ia tunu ula. So nga whaaru la sua au ma se mereka. A le kalongo aku Yesu kalongo e winga i le malo le tua le ngatoro le maniu. Ia ai o le a. O le au omnanga fa le maro le tu fingi le fa mai fai fa ta nganga lo eu foi na ele lo lang ele fa pela ka ko fika le lo lang le ringol kalanga Yesu pe ka wo fa wo ka nga oi por ngalo kala Yesu le hai ka nga poko fo ngalo lo lang mo ka mau ai nga me lo lang ni inga ia vai me nga ka ki oi pu e mai mau mai inga ia fa nga me o maro le li ai ka ko kere o ko polonga yai ma ka ko o nga yai yai ka ko master Yesu me fa longa ka le ka mai nga ka le fa ngo ai ki on me ka ko kisian
ka woki ya mentoring ni ka ko pisa nga fara inga nga fora le si me ko fai al moya me la loku le ai mis fai ko pisa ia le ai nga pongi le si kalo le si mul mau le stala al langi la advance o study university course fai nga luenga kai lua nga luenga o ana me la mo ki vai ka kai la advance la ku manga mau fale mau ka vale me uma la fia solo ma yo ai fale inga ka boy la nga fala nga la fa onga le mele e ala mo malo le that's the way jang wala na ona elder fale nga me a fa mela le yesu faingi ka ko kele fa maongi se mela tiki e fa fiala onga mai se mea tele mangi me kele e manager ka ko fa mai ka ola ka ko fa ia tato fa maoni le me titi ia ona ko fila ola yo e manager inga me kele ai ngole tua male Samoa male tunu pele yo mato loto ia ko e fangu wani po kala me ya ka ko umala le le wingor de tala e ka ko va ai por tato owner tato matai Praise the Lord. Praise the Lord. Are we serving only our masters or mammon? Ele faz ligação ao nga ile atua a toa ma mammon la lu ngale kala wa ver mele o le mammon ma mo ku mo master le master o le mele e ka kau nga e ava ia o ia le kau nga fa mua i me uma tato tu faia langa sili atu le master po le atua Yesu ilo isi ya mea uma lo ve master le yola so the master le ka o ki Jesus one of the principle of everything vai la me fa maongi la sili atu fa me le kiki maongi me le kiki o ko fi ho le Because Kenya kako America like farono ko you know he's a good man sometimes you know farono ko ka ka le kile managing mo ya se ngau le kile sinisi ala ke farono ko ngai ilu no loto au nga ile ku ngu mal maro ke foi usia nga ile manga fo ye so fa alu le nga ku pele ku ngu manga fo ye avena nga ye share ele manga o mai se mea maro mo ia manga o give away ya kumea si ole nganga le leile pe nga fera ka ko ye ka ko ngau ku ngatu ro tato wola ka ko kea ngalu ai malu lu fatu maka ko muri ma watu fatu tala le fe mai ia ko nito ka ko aku lu watu fatu tala le ai fatu pole tu so se me ono ia e vole ka ko ngau wa i maka ko finga o ri la lo il sulfa makua ka wemu ya onga Yesu onga ile mama so ngokula la onga makang la ngai fa le nganga ka mai fa tinu ke ola to ma fa mo la me fo le ya sa mo le so ma mo ka ko ba e fo si me le ka ngo ko la o fo la wa o ma ada a fa i wa Yesu sasi a wa e lo wa Yesu si a wala le ko e sa nga e ma ko e regenerate ai ma ko e manage fa lelo ia fai lo api fai lo le api mal pen second time ia me mo moe bi la sa alwa fuka vole le Hallelujah ia fa spe pole liman kusia ia me mo muri ia fa api lo awal ma ngia ia me le ka mo le master fa ma ia to ke le ma fai per kala me Yesu mai ka ko ke le ma fai ona ona ile tua toa mama le langi ala ia unga la ko ia le langi mana ko vai la kilo ko mai ngai mai al fa la venga au ka ko ke unga ma lo le tua ai fa nga mai le tua me ia ko ke o mai o me o ma sa ngia le tua fa nga ai ka mai amen ke ko o mai mo fa nga mo ma lo le tua tu fa tu e ma tiva mai ngai ministry da tasi vai le ia ma i ngai mi si me ko fa lo en maro ai pas ai kale se foi ele non profitable profitable em vai nga palai me malo so sangi me malo se vai es rico
la fa kali mai malo ka ko palai pe ko ke manga me ngi me ti velo pai ka ko ka vo kiringi ai e mo meu shopping center makara I ka le mi fa e open ya la fa kali mai malo me al fa no ka ko le palai ya la yo ya ma odi ya la palai me ngi la copia ya la palai ya fo le pelo momento ya le ko complain ani ka ko me o fa me o le malo le tu vi ya le li ko fa ya ku le fiaf so na ona fo I mantua le ngaka fu fai tau so su kasi ai asi me fo le to e fia pa le kiki ku ai fo ile tangata le manku le kala fa ta oto inga ua fa I mai le tala fo le fa makalanga Yesu le tala fa ta oto le unga auso fo le fo ringa mai le pe o turn le fa makalanga o le fa ta oto ia ile unga o to inga kanga ka fa pe tangata le a mio le tono por kanga ka pe pelo por tangata le fa maon o le ala fa mtala mai le fo le lo sunga le o me fa ka o me fo le verse 9 fa pe tani e mai verse 9 fa mon moli ke ka ko va ai la ile mea male unga e o ye tangata I fa ngar ka male ia lo sunga le o and Jesus went on to say, and so I tell you, make friends for you slaves with worthy wealth, so that when it gives you out, you will be welcome in the eternal home. Yeah, o le ali eternal home. Hallelujah. O le wo ke wa mense mai le mea. Yeah, ka le eternal home we go le le pu. Ale mele enjoy le wa mo earthly things. Pelo winga nga fativo le tala o le tala fa to ale fa mai welcome. Welcome ia ka nga ka le se I mea le uri ar ka ka le o kai mi e va ku ia o o mer kingo o le tino o rongo winga le wa ngo fa o ia ma vala aule le eternal home. Le wa enjoy nga me ia ele foi pule iba mai mangingo pe ele fa petania ai ma ko kala o le tala fa ta oto ele tanga tale le ma kala ngo ko o ka mi o le kom o tanga tale fa maongi ai vai foi le ngo fa ngo le tala ndela wa fa le principle o le malo le tu le ia leanga paua o tala mfainga fa makala ia le malo le tu o kala fa ta oto o tala fa ta oto o kala ia leanga kele a foi le ka kala ia Yesu I tele o talenga Yesu nga ke fa nga mo kala fa ka o amen le foi leanga fisili ia foi le au so o le mele o tala fa ta oto la mo ni mau mai perfecto Isaia ia Yesu e kala I tala fa ta oto ai le fa ngau mai ngau Yesu le ala o so fu mai Yesu o ke le o nga sangonga ba nga o e kala I upu fa ta oto tala fa ta oto le foi lango si de la fia mala me renga ia ai le ka ua Yesu I luma me ele moto tangata fa ko o I ku mo nga so fa makala I Yesu le wingo kala fa ta oto nga la ko mo so ina ia o to lo me lilo le malo ai sia le nga fa longo ka ala ke le la lo nga la foi e mo ma perfecto Isai amen e fa longo ai la ke le lo e va ai mata la ko ke le lo fa ko fa makala la Yesu winga upuia pe o mo nga so tu fa makala ale fa mai ina ia o to lo me lilo le malo le tu o le kala foi le io le tala malo le tu vai foi le fai o le fa mai o le mangai o le foi le foi pule I fa mai foi upo es fulu o le fa maoni me aiti o le etofia o ia pule I me te o le upo nga le nga fai Yesu I kua I tanga tai nga fa aulu fale ile malo le tu o to au na le ia ma fa maoni ina aulu fale mai ile fia o lo wali asia langa e fa maoni me ulu fale mai na ulu fale mai ile malo le nga fai mo o ko ale fa vainga la langi de nengi
sau e pule I me kele. Me le tonu I, le afifi mai tonu I, le ufai ui e feta lainga. A Yesu, ale fa makala I onga uso. Ia la foi pong sa I le ori ia. Farsai o, e foi so o Yesu. O le maangai anga o le, o meio tala fata otu. O le afifi mai mea lilo le malo le tu e kumpi. Ia o le maangai o le fai unga. Wa mai, o le si mea le fa mai, o le ka o le tangata e wha maoni mea iti. E pule ia I me kele. Hallelujah. O le si mea la le wa mention mai lalo I. O le wa mention mai lo la le kua. Le wa mention mai le tua I lalo I foi pule se fulu lua su kon. E le mawhainga e au onga ngia kua se lua. Si, o le kua le au renga au onga ia le. Ia le au onga le tangata le. O le manager. O le kupe. Amen. Yang au onga le fa mai I le mawhainga e au onga ia tua. Ai se a. Le anga ke alofa ilis. A e ika ni. Ia o le a se fe au mo ka ko ni. Ia va ai le po sa o le tua le ka ku ke au onga I. O le au ngau. Io. Kasi le ku ka ke au onga I. Aleluia. Le famani. Awala ngore me nga mo pe alua ia tua ka ke au onga I. Ele famangingo le famakalanga Yesu. E ke alofa ilis. Ai ke le alofa ilis. E mo fai mo. Te se ula le to e so so ni. Va ai po le atua mongi nga ke au onga I. Nanga waka o mei. Foi le ole tupe. Ole oa ma me ole la langi. Ia au le fa maoni. O le fa maoni me le kom fai Yesu e foi le au mai lumai longa au so. Ia male ami o ton. Ami o le ami o sao whatever. E pe se ole to e aso so ku manga ia kena ka por kala me. Ia le tua. Ia le tua ba no po le fa so. Ia le fo fa fonga sa mo la tu pele ma no sa. Ma no fo si la malita tu por kala me. Fa stai fo mo le fa no ina no time. Ia le tua. Fonga me fo. Amen. Aren't you glad you watched tonight? Aren't you glad you are here tonight? Hallelujah. 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 Glory to God. Yes. Sele au ngāore ni matau ku ni afiafi. Pa te le lau se sao mo la wa ia o langa. I won't speak to anyone else, but for my life personally, it's really important message for me. Toi whawhango ia te au pa le ale lei alo management. Amen. I want to close off with the verse 12 there and and if you have not been faithful with what belongs to someone else, then who will give you what belongs to you? Amen. Hamai a fa pe te le fa maoni e tausi mea a isi tangata. Fa fefela na e tango e tausi au. So how can you manage your own stuff? Amen. When you have your own stuff, if you can't manage other people's stuff that you are managing right now. Tere loa po a ia meana isi tangata na te wa ai taimi nei. Tere loa fo po a to finga na we sa vali taimi nei. Na fo tu langa na we ai taimi nei. O fea fo na wo o lo fu langa taimi nei. Ai ale leilo fa fo ina. Ia le leilo tausinga. Ia le lei fo I lo managing o mea na. Hallelujah. Walo fa merta tu si e le taimi e fisiringi ai. E le taimi fisiringi ai. E te ofo ia ere whātau e tā uare koe kapoli siki. Amen. Kere ka whale wha me mama. Ka se le waka ia, ba se vai. E te mera, whira kupe. Mera, nisi ki ngale, nisi ki rea. Kina wha me mama. Ia sa ara se ko ma ka le se. Ia. O mama fo ia ali ai se me ko evident. E o manga no ke ia oi. Ya o fa ko le ya me ka ka le vanga ya. Good management. Yeah. Kawangi ke wa sa upiki maseli siki se skanga. Abeseli. Pe me ale ni ne ko fa I kala ne. Abeseli.
E whakori e ke ali ore. Kala sa whaka mo ia nisi ki pelo. Ia nisi ki E whakori ke ali ore. Le peke se whai whaka bebe. Ai ai kunge lua whangususu le ko nisi ki e se whangususu le sa. Al peke se ivra ngā anua i ale me lisi ka le house. Wama mau ke le whanoro le ngai. A pe are beres pere re bawari. Era ba ko le poso ni. Ka viola. Sole. ia whai Ma unga ko le mea. pinga e o ko. O le ko mai le go hende se na le ke mo. Hallelujah. So, ore unga ma whai unga. Kau ang kapalisi. Kau ang kapalisi. Whamaong ia. Whamaong. Whamaong ia. Whea ri le la kusisi ki le ngapai. Ai le whale le whakau e ma le area. Vai bau mai are kai. E mo foi man kau ai whakau e. Kali ho pa me le tsa le lisi. Pare me se kariko. Ah we. Hello. Ele tu e viafi ya. Dai le tu ana mala na upu. Tato te tali e. Alo fa pena fa mana na tu mali e vai lava. Ele tu. Tono tato langa ia. Tato no sa ngale upu le tu ne fiafi. Tono foi o to loto moto nganga. Ia la foi sita mu fainga vai. Ma to nei a mesene au auna. Ta mu fai atu fo i la fionga pa ia le tua ia. Na ia te oi le utanga ia. Na ia te oi fo i le poto mana te mai. Musunga na nganga pa ia le tua. Ia tau na whamanuia le tua lo whaafonganga sa mua nea fiafi. Na lawa se upu o le tau to mali i tau whaafonganga. Ia, na fo ia nuu ia le ai ngā whamanga no ese matu. Leo, ia fiafi. Ia, e mo le atu le nganga whaftai tere lawa sa mua. Na tunu pele o na ua o me fo si ui o tatu taimi. Ai mana tua, alo ia ili sport talame. Elo whapena na on me fo i Australia. Ia, ngā fo i le whi au, e fau fo i lo whanongo. La fo i sipaso mera na au auna. Na fo i tua le vai elo whapena na. Tō e la o le ola mu i tātou a suina i le vai o le ola. Ia whapena na tātou au auna i le tātou tua. Whapena na fausi e le tātou malo lea. Le malo Yesu ke biso por malo le malo malama amende ya longo atu I nisi award tato por karame you can share it to your friends I would say my I would say my share to tato por karame la via fide atu mu e nga elo se vinga mo matou o le vinga fo ile tu amen mo le tanga fa ftai te fo ina sunga ya ona nei mo le fa bono ina la time ya award tato por karame nga to fo o to umalawa ko meni mai tatou live ne fiafi si la fia le tua o to swafa a manuia le tua ya ti o to no ina ro taimi a pena no fa no mai ma futa mai e de tatou pukarami lenga to foi le fa manuia le tua le sunga ya pasta mai mo le fa foi ina tatou pukarami me se foi le ya la ata ale Global Kingdom Network o fai ona ka ko ngaina ia fa la tu lunga le ngata fole ka ko sponsors o mai e lalo amun ia le tu ka ko sponsors ia te to tasi ko vai mai fo lunga ka ko screen ia fa ftai ati la to amen sponsoring on tatou por karami ai mo le tu nga fa ftai te le sa mo le tu no pele mo ma futa mai tatou por karami mana tu fo tatou por karami mo le vai aso fo pe au dia le ola me malosi te ina tuerto se fu mesi se mata wola na tatu to ma futa fo la ia i le ola mer mano si mai tatu tua ia rene ia fiafi ini si to upu sunga tai ona ia sunga ai au te talo fa ka ho ia le tua nga fa lo le sunga ia pasta pen fa i ni tatu ko kala amen Salo. Matu tama langi matu. Glory hallelujah. Tai. Mari inga I lau fio. Praise your holy name. Pa ia Give him praise and worship you. Fa unga ia ona nei le tua mai matu uma. Ia lau fio. fio. La matu sheina le ngata wharongongo lo tunu. O wom pa anga. Tai ainga ia I matu fo I tamai. Tai lo fitala mai le fao matu te ai o matu fata utenga. Minisiro matu ngalu ai le ngata fo ile tonu matu ainga mga luenga ina ia maua I mātou le whatau taile lei ma maia oe le tua matai o oe Yesu e vea ma matai mea umalava ia vea I mātou matangata tausi mea ia te oe le tua tamai ma tala whamilia o au na le mafuta mai neu fiafi ma whare tua pa vau mana I whanau whaftai le tua I le mātou lei whatasi ne fiafi tamai oe lava o tino keriso Yesu so se tu fio le la ya le le ta mai la fa na
tuna tu fo ile tua o le mo manosi ia o nei pe ia te oi fa stai mo Global Kingdom TV lo fa pena na watu ai ni fa sa unga le tua io mo no malo o na le fa tua o ia o la so se ministry lo pena no e a tu lungo le nei ala Hallelujah o ma pa anga fa le ina le lo fa le ia lo o na fa tu ta ta mai mo stai fa pe ia so leva ia so ia fo ia le vi inga ia oi ia ma tu tanga ta nei po o Yesu le ia le ma tu talo amen 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 Hallelujah hallelujah Tene lava Samoa, se voia, hallelujah. Mola tu pele. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered.
Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.